Spomenuto od prije kako Nokia 6124 koristi mini USB i znači može se bez problema spojiti na računalo, da li putem mass storage-a, znači prijenosa podataka ili PC Suite. Evo ovako izgleda kalendar, kad sam već kliknuo da vidite. Unutra sam stavio karticu od 4 GB, evo da vam pokažem ako ćete vidjeti da je stvarno je unutra. Sad on očitava, ne znam koliko će se sad to vidjeti. Ću pokušati nekako namjestiti, ali čisto sumnjam. Ne. Ništa, ne. A dobro. Nego sam spomenuo sada ovaj USB. Svaki telefon koji ima znači utor za memorijsku karticu je moguće spojiti na kompjuter pomoću znači USB kabla, koristiti ga kao vanjsku memoriju, znači da za prebacivanje slika, muzike, videa i tako dalje. Da biste to učinili, u telefonu mora biti memorijska kartica obavezno, jer drugačije neće prijenos podataka prepoznat. Evo kako je to jednostavno, sad ću vam to pokazati. Evo tu je USB, spojen na kompjuter, sad ćemo ukopčati na Nokiju. Evo ga. I sad me na Nokiji pita šta hoću, da li mogu odabrati PC Suite, prijenos podataka ili Media Player. Mene zanima prijenos podataka i to ću stisnuti u redu. I onda kaže da se ne smije dirati znači uređaj dok se prenosi podatke, te ćete kliknuti u redu. Evo ga. Kad ste to napravili, čućete zvuk na kompjuteru i pojavit će se ovakav prozor. Mi ćemo kliknuti da se otvore dokumenti. Evo ga. Standardni prozor, gdje unutra većinom imate sve što imate na memorijskoj kartici. I vrlo lako možete, evo ga, znači video prebacivati direktno, muziku, dokumente i tako dalje. Evo ga, vrlo jednostavno taj USB. Evo ga. Znači, dok vrši se ovaj prijenos podataka ovdje, poželjno je ne dirati kabel, ni ništa prčkati po telefonu. Evo ga, toliko od mene.